nasibuka nje tingoma tetfu letihlatshelwako sinato tingoma wangiphatha kwaze kwasa msheshelengwane yelazungeleza ngibashiye balele nguye uyedwa kabo mnikeni lele hawu okandaba udulile sinikeni emajobu lokusho ukuthi lana langabe sikhuluma ngetingoma sibhekekile ukuthi nathi sihlabele njengoba sitabe sihlabela nje nyalo ingoma ngiyibona ngani mina ngokuthi ihlatshelwa ngibani sinaka emagama tinhlavu temagama aleyo ngoma ukuthi tithini nangihlabela nje ngithi yela zungele owakho awushiyana bani yela zungelesa ay man ngutseni FEA sikhona yela zungele aspoken yela zungelesa elazungeleza wakho wawushiyana bani so uzungeleza imiti yani yalamanye emadvo ithini lengoma lena iyakhuda ngoba tingoma tiyakhuda tingoma tiyayala tingoma tiyathumisa tingoma tiyacondzisa tingoma tisilulu sekugcina ini emasiko ethu nakathi elazungeleza wakho wawushiyana bani zungeleza ukhuluma ngendvodza indvodza lehamba ihlola emakhayeni ebantfu leminye imiti yalamanye emadvodza sewuyabuda ke lo munye bokuthi lona wakho ushiyena bani ngoba nasihlabela kuba naloholala engoma bese kuba khona nalabenta njani nalabayivumako thina ke sesiyabuka njengebafunzi ukuthi lo zungeleza lesikhuluma ngaye ukabi ngani kuhamba uhlole emakhayeni ebantfu usuke vele nawo indvodza uyowendani uyophinga indvodza lephingako ke iyabekwa licala indvodza lephingako iyashaywa ilimale ngoba umfati ekhaya uye acoshelwe kuphinga so lendvodza lena lehamba izungeleza ihamba iyohlola emakhaya ebantfu sithi isuke igama sinayo naletinye tingoma tetfu letentani letikhutako tiyakhuta tingoma tikhute sento lesentekalako lesingasiko kahle ngawubekisa nje nasitawuthi uyintfombi lenjani Batana uyinji uyawashintsha lamajaha asokola fombi lenjani fombi lenjani uyawashintsha lamajaha asobole majaha etingomeni sithi sisatibuka sifune kubuka ukuthi tihlatshelwa ngibani ngithi ke sibuka letinhlavu lena nje lengicetha kuyihlabela ngekubuka kwenu bobani labayihlabelayo bomali lengoma lena ingahlatshelwa tintfombi ingahlatshelwa majaha nayihlatshelwa tintfombi utawuva alilela emajaha athi asokola emajaha kodwa nangabe sitawuthi ihlatshelwa majaha atawuthi majaha sasokola majaha losho ukuthi nasobuka lamagama soyakhona kusho ukuthi lengoma ihlatshelwa ngibani ngingajabha ke na ungaphuma lo mbuto babute ihlatshelwa ngibani bese uthi ihlatshelwa ngumakezwana siyaqhubeka ke sithi letinye taletingoma tetfu tiyathumisa njengoba sitawuthumisa njena kunengoma yethu lekhona kusilabhasi lethi losobhuza udulile asikayiboni inkosi lenjengasobhuza lengabuya nelive kulabamhlophe emangise emhlaba ithi losobhuza udulile asikayiboni
ninkosi lenjengasobuza lengabuya nelive ibuye nelive kulabamhlo emangisomhlaba asikayimbo engabe sobhuza angakake sabona inkosi lefana nayo shoko ukuthi lona lohlabelako wendani uyadumisa udumisa buholi basobhuza lo wakhona ukuthi endene athole lelive ndiphethe abuyise live libe lemaswati lingabuswa yini belumbi udulile yini lokunye lokumele adule sobhuza ngokuthi lokho wakwenda ngaphandle kokuthi kuchitheke ingadi kodwa wakhuluma kwakhulunyiswana kwavanwa ngoba sobhuza abe inkosi lehlukile emakhosini lamanye siye sithina simbongelela sithi lona ngimagwaza ngani ngepenseli abe emakhosi lamanye agwaza ngani ngetikhali sithi udulile etingomeni ke bantu abami kumcokwa nalokwati lomlandvo walengoma ngayinye lenye lesihlabelako njena siye sihlabelele sesithi sengikhumbule mandenga lo nengani yebo sengikhumbule mandenga lo nengani aphinza ashintshe lo mhlabeni sengikhumbule mandenga lo nemandi asinomnye yini lo mandenga libhudlo lethu lelikhona lapha kaNgwane libhudlo lethu leli lebekade livuma kuvungame ulive ukhashane kodwa nangekufika kwentuthuko kwabe sesekuyafika belumbi sebayasendela intuthuko basilethela gesi lafika liphohlo lapha kwentiwa nasiya siteshi lapha sekuphehla gesi ngenxa yokuthi bathatha lamanti mandenga wagcine sekede emanti sesiyabona uthi ukhumbule lo mandenga wakudzala lo yabeka nemanti sesibuka sesithina siphindze sibuka leti ngoma sibuke isimo salohlabelako unjani lona lohlabelako sinjani isimo salohlabelako sibuka kuphi sibuka kulamagama ukhumbule mandenga shothi unjani umoya ke walohlabelako asikwendi ngiyenake kuphindze ngimake bantwana bathi umoya uphasi letinye tetingoma tethu ingoma lesithi demsimeto letsite kunengoma nje longeke uhambe uyihlabela noma ngabe namhla ngiyafuna ukuhlabelela kodwa na lo mthetho uyala ukuthi ngingahlabela kunengoma yencwala le ngoma lena awuyihlabeli noma nini incaba kancofula kunengoma lehlatshelwa majaha nakaselisekonene longangezwe siyamduduzela ngeke ngihambe ngiyihlabela leyo ngoma leyo kunetingoma tesibhimbi nato letihlatshelwa ngesikhathi lesithide kunengoma lehlatshelwako nangabe umfati uyamekeza leyo ngoma leyo tingoma tekumekeza nangawuthi nje mina nginikete ingoma yekumekeza ngeke unginike nati tingoma lesentihlabela namuhla hawu nine namhla senahlabela tingoma uzuma ngalokuthi yekumekeza indlena uba igcina uba bathe lena ishada wazingeke size sibike leyo sithi yekumekeza kodwa ingoma umfati nakafika esibayeni ingoma lesifungo lakufanele ayihlabele ithi ngiphuma ekufeni ngena ekufeni nangabe sesikhuluma ngemthimba umthimba nawufikako noma nawuphuma ekhaya utawuhlabela ingoma njengoba umthimba ngibonile ukhona ku-program nawuphuma khabo makoti kunengoma lokufuna bayihlabele leyingumsimeto lethi nguye uyedwa kabo yelo mthimba lokhashane divini bamizi lo nangoke asaphuma siyamsunduzi siyayinaka ke lamagama athi nango asaphuma
uyabuta ke examiner ihlatshelwa nini lengoma lena eMthimbeni ihlatshelwa nabaphumako khabo makoti nangabe examiner so uyishintshile ingoma yethu uthi nguye uyedwa kabo lo Mthimba lo Khashane Divini bambizizwe lo nangoke asangena lena ngisho ukuthi ihlatshelwa nini ke yona Umthimba na ungena khabo mkhwenyana ngithi ingoma ke leto siyayihlonipha sekuba nengoma lehlatshelwa makoti nakahamba ayocela inkondo kuninadala nakafika aguqa ithini kodwa yona sitocela inkondo nabo asesihlabeleni ke ngicela kuhambeni nembili kuyo sitocela inkondo nabo singani sitocela inkondo Yesu bonakala sithite ingoma kumqoka ukuthi sihlabele sikumcoba lamagama waqala kwaba singemandabende sebonakele side ngendzaba lenze yabona emagama engoma amqoka abantwa bami cabanga singemandabende nisho kuthini side ngendzaba lenze ngitocela kuba walakhaya ngitocela kuba ngumfana walakhaya ngitocela nekushintsha sibongo mina enjena ngwakadlamini kodwa na sibongo sami sengwakazwane ngoba ngafike ngacela ngitocela kuphathwa imithetho yalakhaya inze lendzaba ngitocela kuba ngumfana wakho uvule isisu semvuke engaka ngite ngendzaba lenze singaphindzi sithi site ngemandabende siyaqhubeka futhi kunalenye ingoma nayo lekhona kusilabhasi sithi letinye tingoma tekuthamba utibona ngani kuba nalo iholako kube nalabavumako sithi iyangiluma awusake bengifuna lapho ngilamleleni nansingwenya ngeke kube ingwenya ngilamleleni nansingwe ngoba ingwe silwanele sihle ingwe silwanele sihle sisho ngemibala yaso lemihle nasithi ingwe idla ngemabala ngubani ulengwe lesikhuluma ngayo ingwe kuba ngibani nale ngimbona muhle nakalapha khashana kungaba ngilomyeni wami angithi nake ngibone lapha ngimbona ahleka naye asho abeke emagama akhe ngimbone ukuthi maye muhle nasengivudane akucala umfa ngivetele imbala lengimangalisako ngicela ngisho ukuthi yathi unggoki ke nawo lenhleti nabo so tawuva umfata khala phinze ingwe kungaba nguye lo maketala lentakuye ntoguqa ngicela ukuthi ngicela kuba ngumfana wakho ngoba ngesiswati makoti uhlala neninadala bahlala kanye bafundzisane kodwa nangibadla bamlababili bekuhamba bathina sebahletile amtini webantfu baqale bangcunzane edladleni so tawuva makoti aphuma sesitawufuna ukuthi ngabe yena lengwe yakhe ngiphi sekacathi iyangiluma iyangiluma sibi